I love Buddha temple. I love Buddha temple. I love to do things. I love Buddha temple. 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 I love Tunduling. I love Thundubling. Chikdung gupya ngabjung agu lor dawe sumbe tse sumjunin gongsa cho gyaga sanzam la jor re teje la ni chile chikdung gupya ngabjung agu chinde shiwe tar chupe nin la an gongsa cho teshpur la pa pe re teshpur pe ne an teje la gyaga shungi kongche to teshpur ne masuri pato kapto train chik thati chi re chinde shiwe tse ngi shunin la gongsa cho masuri liya jorna warre taringi sabshi chinda shiwa la Nehru ji masuri la ya Bella House la khonsa cho la thugale re Nehru ji ki khonsa cho la ya Dharamsala la shuna saja ya uho re la ne ani khonla suggest chi re teje la khonsa cho ki mi ji ya Dharamsala saja khande tu taga tang re sala kora ki ani kora ma le re ani khonsa cho charwe kapla Dharamsala ki chute Dehradun ki humale shimba tu la re diko da khonsa cho shimu she re ani ta digi res la che ani chinda nga we chilu chik dungup kia thuchu lor la ani khonsa cho masuri ni ya Dharamsala pedo re ujin ji kap tu lo ani amdo togo tsokwa ki khonsa cho che to shina tabdo che tati che re ani shina tabdo di tsawa da lapsa khonsa cho ki ya secretary le ya ketang re amdo togo tsokwa ki kapla amdo togo tsokwa ki secretary di khonsa sultim re khonsa sultim la ngado sani ki mimangi agu sultim ya lago re khonsa cho ki agu sultim le ya ketang che an tingsa kiran zo kwa de de la re agu sultim ki ngado tsangma tanda Rajpur shija la khator ni de de la re khonsa cho ki agu sultim la re tende machi khator ni de sab sani saja chik tseche tsangma nyembo rujin de la re agu sultim ki khonsa cho ki ka de genji kiche ani kurangi saja mangpuchi tse re te kapto agu sultim ki te kapla Acharya Vinod Baba ki Buddhan movement ko la mangpuchi ko re chiluji tungku ki ngabchunga chik April 30 ke la Acharya Vinod Baba ki Buddhan movement de kutsu re ani kutsu sa saja de Pochapalli Telangana ni kutsu re movement de ki nanglo la ani kurangi mi nyargen zan saja lonche ani mi kyo shingba inde yora kontula saja te re te nyamdo chiluji tungkup ki ngabchung ngabchi lor la Acharya Vinod Baba ki kurangi Gram Dham movement bi kutsu re Gram Dham movement di tanglo la kurangi mi nyargen sa lonche ani sa de mi de sa che to ya gaon inde to de sa che to ani kurangi sa de kopshe char re agu sultim ki Acharya Vinod Baba ko la ko da ani kurang lapsa Lucknow la Acharya Vinod Baba thuga to re agu sultim ki ani ngarang zu phemi ki nidang zu ya Vinod Acharya Baba la ya shu re ani ngarang zu la sacha ji ko la ne ya rewa ji ya ja re teje la Acharya Vinod Baba ki gendi ki che ani sathapshi thane tanda kalimitun ke sathe agu sultim la ya pyu re Acharya Vinod Baba ki gaon ngatung dunju tugu chik sa longche shindib jar re gaon yo tena lo ne chik nganzu shija tundubling shija re pije tongyo yo segi re screen la ani moment digi nanglo la ra kurangi la shindib jangi mi hachangi mangu bumra mangu rai re denye mbo kurangi mi bumra mangu chila ani kurangi sadi kopshe jar re eji la usul rimki tokwa tsokwa tang amdo mi mongbuchi keche ani shija kalimitun shija de kutsu re agu sulungi tangshe nganzu sane la vocational training center kutsu re training center di nanglo la mimang la mora tanya tha ansambu chaya labgo re
Dijela sanela gelugumba sore gelugumba la tingsan tashikilian lagore dijela ani ngaranzo sane ke tanda location training center sajatela ani ngaranzo shija ge labra tangbote kutsure de labra tangbo ge parre labra ta komba so sa vechela awusultim ki phemi yongla lenkure sur kalmdun shija tinge yona peshola re dijela mi mangbochi ani kalmdun na tega phere dijela nimo kompa sore nimo kompa la tingsa minduling kompa han lagore sane tundulingi lapap chuden thangbodi minduling kompa chela ani kachkomba sore
Bye.